Bulan 2 Tolu FM, 62 Raki-Raki. Bula FM 62 Inosor. Go etabo ke boto kola sa Bula FM nga. Bula FM 62 Korbo. Bula FM 62 Sawa. Bula FM 62 Lotoka. Bula. 62 ng Bula FM memba. Bula FM 62 NSR in Singapore. Untuk talitak na warong ng Bula FM Lotoka. Ali akar warong Bula FM 62 NSR. Bula FM 62 NSR. Nisambula sekongono baklele kaninonda itukutuku. Erabu kimbera na leoni bonua karbaka itikutiko may sawani enambungi ene kana sa lubu yani na nonda itikutiko. Bakarita ko chosa i angari kau endo na leoni koro may nanda kuni ni may bakabuna na lubu ni nonda itikutiko ne kana sa buamba leani na udiwai na waimanu. Elebu reseng ni adorau kina nonda itikutiko enambungi ni sa tumbu na yale ala ni wai. Esoera mode nga na bunoni wata wambeni sini may sawani ka soera mode toka nga na lomani mbasi karabondo toka kina. Wakarita ko inia seri ratu na minista kangarabo na lenga tumbukoso ni rasata kataka tigo na viti meso ene kena bakalisi na vingarabi vera na leo ni bonua may nabua. Amay lubu na tao niya nabua ene buku ni tau mbini udhay na noa karaseng ni bakarau taikira baka minaka na leo ni bonua ene kena lubu na nonra itiko-tiko. Ene kena mai lubu na bali nimbula may nabua, era sato kita kina tobi mate kina ro mate ni tombua house, kabaka umay atol na yango ni mate kina bali nimbula lebe suba. Ia ni kuwa, era sa daka ne bakalesi-lesi ni bali nimbula, leo ni mate ibalu ker nando umbukumbuka, ene kena sama kina lomo ni tao ni nabua. Era mai vingoma ni kuwa na imatay ni mbonisi ni lisi, hebasa nga bulu na itaw keningele, kalisi takatiko na Fiji Pine Limited, na nonrengele. Amay budini na vaka sa mongo, ene kena siangan ni vaka buirawa na nona lisi of Fiji Pine. Kaya na iliuliu ni mate ni tu, warenge mbay ni marama, ni visa ungo na kauti rabata may nitaw keningele, merabaka itavi. Eraling ang batamata ni itaw keningele na noa may lautoka, ene labo lebe tolu ng raw na undol ng dola. Ena maki me na somati ko Fiji Pine in $2 million ng dola, ena ambaki me ngo. Enang gito, arongo diti ko ng boss ni FIFA Interpol Conference may nandi, nang bimbi ni kaya nakaulevi na vaka-vaka buto-buto may nang gito na soka. E vaka udhaki kinaibida na baka tutu, ena kaya nasangay merendo bata na ibaklesi-lesi ng gito ngo, ena kaya nakaulevi na vaka-vaka vakeloa, kando badadana ng gito. Dabe kere na bakaleleka ni nondo itukutuku, ni baka veng vinaka. Ito singato kung talita na warong na Radio Fijuan na station galmotua. Ako na koro ko na talitaki. Mandaw talitaki niya na warong Radio Fijuan. Kitongo isu untuk talitak na warong na Radio Fijuan station Almutua. Keto talitak na Radio Fiji 1. Na Radio Fiji 1 and daw talitak talanga Singapore. Station ni Machino Pinatia na Radio Fiji 1 Kapongkan Beyan. Na Radio Fijuan nandu may biti na buong ni BNN.